razgovora, a to njegova suština su prilozi Stevana Živadinovića i Vaneta Bora u programnoj periodici, odnosno u izdanjima nadrealističkim, Almanahu nemoguće i trijima sveskama nadrealizam danas i ovde. Rekao najpre nekoliko reči o njegovoj istorijskoj sudbini, znači njegovom mestu u okvirima naše kulture, u okvirima nadrealizma, u odnosu takođe i na ono što je prethodilo, a to je ono što nadrealisti određuju malo pežorativno kao modernizam. Pre toga, naravno, Stevan Živadinović kao deceniju mlađi od prve generacije naših avangardista, onoga što je određeno kao modernizam, dakle od Crnjanskog, Rastka Petrovića i cele te generacije koja se danas određuje kao ekspresionizam u srpskoj književnosti. Imao je ipak zajedničku sudbinu, dakle kao mlađi maloletnik otišao je u Francusku i proveo je svoje najmlađe školske godine, a potom je one posle, znači, školovanje u Francuskoj i praktično je imao zajedničku istorijsku sudbinu sa tom drugom generacijom, mlađom generacijom koja je osetila rat, ali koja nije osetila rat na ovaj način kao što su to osetili Rastka Petrović, Vinaver, Crnjanski, Manojlović i svi oni najvažniji autori tog prvog talasa, i to se vidi, znači to se vidi ne samo zato što posle perioda kraće saradnje, nadrealizma i modernizma dolazi do razdvajanja i do praktično potpunog ignorisanja teme Prvog svjetskog rata kod njih. Jako je dobro u suštini što se pravi serija ovih razgovora vezanih za najvažnije i najživopisnije nadrealističke stvaraoce kod nas, iz prostog razloga što postoji jedan u velikoj meri, tako kažem, zasnovan stav, pomalo negativan prema nadrealistima upravo zbog te njihove ideološke svestanosti, ali sa druge strane, šta god misle o njihovom političkom angažmanu, ostaje činjenica da je njihovo delo pre svega veoma bitno u vremenu kome nastaje i samo po sebi i vezana sa francuskim i svetskim nadrealizmom. U svakom slučaju, tužna je činjenica ili tragična je činjenica da se mnoštvo dela, artefakata naših nadrealista, pa i Živadinovića, Vaneta Bora izgubilo, i to je tragedija za ovu kulturu i istoriju njene umetnosti. No, međutim, i ono što je sačuvano u sekundarnom ili tercijalnom obliku govori o tome da je nadrealizam, a slučaj Vaneta Bora to potvrđuje, daleko složenija pojava nego što se ovim uprošćenim ideološkim ili književno-istorijskim pristupom misli, i da tumačenje nadrealizma, njegovog značaja estetskog i kulturnog, ne može izbeći suočavanje sa kompletnim stvaralaštvom kako nadrealizma u celini, tako i pojedinačnih autora. Vane Bor predstavlja u tom smislu jednu izuzetnu ličnost koja je imala svoj doprinos, naročito u tim ranim 30. godinama srpskog nadrealizma u punom obimu. Drugim rečima, kada pogledate, on ima manifestno-teorijske spise, ima čisto filozofske spise, ima spise koje su, recimo, Antizid sa Ristićem, koje su književno-istorijski praktično i predstavljaju jedan dobar uvod u poetiku, ali i istorijat onoga što prethodi nadrealizmu. Sa te strane ima vrlo zanimljive komentare koje govore o tome kako se nadrealisti vide, a to je da je nadrealizam nauka o evoluciji i transformaciji duha, a to je iskaz koji je napisan povodom 50-godišnjice Šta piše od Darvina. A s druge strane, kada pogledamo njegov umetnički doprinos, vidimo da je on
pre svega raznovrstan i drugo da je on, može se slobodno reći, vrhunski u svojoj raznolikosti. Likovna dela su od nečega što je apstrakcija do nečega što je recimo angažovana figuracija kao što su njegove ilustracije, prilozi pomenutim publikacijama gde u nekoliko navrata i društveno angažovan, drugim rečima, okreće se protiv religije, odnosno protiv fanatizma te vrste bilo kakvog ideološkoga i likovnim prilozima je početak svakog fanatizma i svojim kratkim, malo zajedljivim prilogom postite hrišćani, jer i toga ima u nedualističkom maniru, on problematizuje, odnosno skoro izvrgava ruglu post, jer kaže u redu bogati ovako, siromašni onako, ali kad smo već kod životinja, one životinje koje se zaista hrane po postu su praktično nedozvoljene na trpezi, a one koje su ribe, koje su zapravo sankcionisane u pozitivnom smislu, u konkretnom, realnom slučaju, zapravo po njegovom mišljenju ne bi uopšte trebalo da budu tu prisutne. Može se reći da je njegova književna poetika ili poetika književnosti takođe vrlo zanimljiva iz prostog razloga što kada piše ili kada objavljuje deo svog mistifikovanog, ogromnog epa in Fortiat, Inquilini, on zapravo zaista pripoveda u nadrealističkom, ali naravno ključu koji odgovara žanru kome stvara. Svakako ima i nadrealističkih, lirskih, odnosno poetskih delova koji su izdvojeni u ovim antologijama avangardne poezije sa pravom. Međutim, veoma je velika šteta što se nije posvetio tome, odnosno dovršio svoj ep u onoliko delova koliko je zamislio, a tu se mala posveta njegovom pozivu pravom ili pozivu od koga je živeo, a to je pravo, jer ime in Fortiat zapravo proističe, odnosno potiče iz Corpus Juris Civilisa Justinijanovog, to je drugi deo Digeste, i Inquilini su zapravo oni stanari ili podstanari, oni koji okupiraju, zauzimaju određeni prostor i tu su privremeno, a to se naravno slaže sa njegovim najrazličitijim junacima koji imaju određene misije. Drugim rečima, pokazuje se kao jedan, kao i u svemu, i u književnosti, jedan samosvesni stvaralac koji provlači fine kulturne niti i bez obzira što je u suštini nadrealistička poetika takva da praktično poništava svaku vrstu takvog jednog kulturnog i ideološki obeleženog angažmana. Automatski tekst, njegovi snovi pokazuju jednu vrlo zanimljivu kombinaciju slikarskog pristupa, drugim rečima u snovima eksplicitno, ali i u njegovim ovim strogo književnim delima se pojavljuje slika i fizička slika kao okvir njegovog sna u koji on ulazi i kroz koji prolazi, pejzaž je uvek tu prisutan, znači određena vrsta postavljanja u snoviđansku prirodu, ali u prirodu u kojoj postoje određeni toposi kao što je jezero, reka, kao što je planina, kao što je kuća vrlo brzo i vrlo jasno. I na kraju krajeva jedna opozicija između otvorenog prostora prirode i zatvorenog prostora kuće ili pećine koja je uvek pre ili kasnije stopljena sa slikom ili sa predstavom žene, i to treba reći, znači ono što je jedna od konstanti, to je da se, ovo je memorija, to je pamćenje njegove iz 32. godine, ali njegov svet sa jedne strane koji je snoviđanski sa elementima pejzažnim, prostora i unutrašnjeg i spoljašnjeg, uvek je natopljen erotizmom i u bilo kom obliku iskazivanja, osim naravno fotograma, prisutan je taj
poriv opšti nadrealistički, a to je jedna vrsta hibridnosti ukrštanja tela, pre svega ženskog erotizovanog tela, sa svim mogućim okvirima, odnosno parametrima stvarnosti koje prikazuju. Drugim rečima, ovo je jedna prilika da se podsjetimo, a ja lično, da se one opšta znanja koje imamo nad realizmu i nad realističkim stvaralcima moraju s vremena na vreme osvežiti čitanjem njihovih konkretnih tekstova, odnosno gledanjem njihovog konkretnog opusa, iz prostog razloga što se uvek i iznova možemo podsjetiti, a ja ovom prilikom, da je nadrealizam dobrim delom nezasluženo pozicioniran malo niže u odnosu na prvu generaciju, spektakularnu generaciju naših pisaca i stvaralaca, i da bi trebalo preduzeti vrlo ozbiljna istraživanja koja bi spojila sve ove komponente, odnosno sve ove aspekte kako i stvaralaštva Vaneta Bora, tako i nadrealizma u celini svih tih autora, i napraviti, znači, napor da se nadrealizam konačno postavi na mesto koje zaslužuje, znači kao jedna nastrana ideologija, vrlo ozbiljna i vrlo značajna kulturna i umetnička pojava, ne samo za srpsku i jugoslovensku kulturnu istoriju, nego i za istoriju evropske umetnosti i kulture.